Kgotlatshekelo ya Freistata mo Bloemfontein e tla neelana ka katlholo morago ga gore babueledi ba ba latofadiwa ba le bararo mo kgetseng ya bonweenwee jwa madi a kana ka dimilione tsa diranta di le 24 ba dire kopo ya tsenyo e kgethegileng. Seno se latela tshwetso ya kgotlatshekelo go gapela kwa thoko kopo ya balatofadiwa go neiwa ditokomane tse di nang le tshedimosetso e botoka ka kgetsi. Go latofadiwa gore dimilione tsa diranta di le 24 di duetswe gore Nulane Investment e direle province tshekatsheko ya kgonagalo mo projekeng ya yona ya mohuma mobung. Moatlhodi Mbele o boleletse kgotla gore tshedimosetso e NPA e neelaneng ka yone e na le boleng. The information that has been provided is sufficient to enable the accused to prepare for trial. Babueledi bone ba boleletse kgotlatshekelo gore go gapelwa ka thoko ga kopo ya bone go tla baka gore kgetsi e tlhoke tshiamiso. Sebueledi sa NPA Investigative Directorate a re ba ipaakanyeditse go tswelela pele ka kgetsi. As a state, from inception, we still keep saying this. We provided full disclosure of the docket, and we've been complying with all the requests made by the accused to ourselves. Go solofetse gore moatlhodi Mbele o tla neelana ka katlholo ya gagwe pele tsheko e simolola ka Pherekgong mo ngwageng o tlang. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.